Le tawa lunga le fono tanga le parlemene le neiva ya soi le saunanga. Ala fionga ile li palemia o ya fo ya le taita ya le atu le sunga lau le mali tole o te pola taivao ko dismit. Le ana ia tatalo ai a ngai le tua ngai. Ma sui fai pule tuto tasi ato e ma le sao fapito. O le fai pule fo i o le tumalolo to fanga. Ina ia o maia tu fatasi e ngā lulue fatasi mo le manuia o le atunu. Uma foi no tatalo atu. Pa ia sui mamalu uma ua mawai atu basa o fe furi tua inga. O mawai atu basa o fi naunga mfe matea inga le tai au fau le nei. O lava ia lea. Sui mamalu uma o le pale mene ua tatalo atu. O inei le mauta. Fai ia tato upu. O lava le taimi o le tato fe matea i lunga upenga ta fai langi ma mea umanei le eise me mawai. Na le tupu o le whaavevesi o tātou tangata i le mautonu po whea a te tū ai. A o lau te talo, tau le mau, lau o whionga le te tai o le tua ngai. Ma le nai tū o le malu. I fo maia le mota. I fo maia le malae na tā pena e tātou mātua. E sa ili ai malo mo le lumana. O le fesili, o la tātou tali asa moa. Mo le si se lau tau sang. Tali leo le whetoto ai. O le tali leo le whea inai. O le tali leo le whawhele angai. O le tali leo le whea alofani. O le tatalo tangi le pu mate. Ia le pale mene. Fo ia sina i futu. No maia e nai tu o le mota. Tato walo lofa i le tunu. Eo mai le so ele o to ale tai male manino le mate o le vai. Ai sea. Nango leve vesi tatou. Upu matala. Fela wa. Ma le tele ai o le mautonu o Samoa. O lau tau le mau le nae salami ai. To wha leu tatia i malai. O wa upu o le palemene. A tatou nofo fe alfani. Nofo fe alfani fo i lau whenga luenga le malo. Le mautonu foi latou. Ua tatalo le faipule o faleata numero tasi o le fionga i le tupfia le fionga whamuina o papo. A nga i le malo ina ia fai se au fai ngā ruenga mo fua whanua le malo ai tuina tu iaini tutongi le lei. Ma fua le tūlanga o nai pea mone mawina le nei vai tau. Ua fai si tau mata tele o tutongi o i lantou e whatinoa ngā ruenga le fua whanua. Mai o le itu lea. Leo lo o te talo mai ai, le fai pule o le tu malo fale ata numero tasi. Bol fidengalo le minista o le tūlanga leo o tangata fuafanua. Le mawhai ona whai se vaenga whapitoa ala u fuafanua i le matanga nuenga. Ai ave ento tongi le lei. O whawhita au li lei lei. E tele fia o tangata e fua ala tu fanua. Ai tangata fuafanua. E o whainga luenga al whamsinonga. E fiu whamasinonga e whaipolo i ngai na ia fua whanua ma umai whamasinonga. Ai whaingata i tangata na o ne taungata fua whanua. E le lava fua whanua i Samoa. Ai mwhai ona whaalau i loa. Ma ave ini tongi le lei. Ina i whaingo fia na whaatino le mele. E fua whanua. Ia wai tasi whanua e fua pe lua eka. Ia ai tuititila vai le tau le whanua o tangata e whaatau. E pa taunsi sila ia lawa fionga ili. Ele minsta. E tau fitu nisi ua polo ina ele whamsinonga mawalunga lana fionga le ia tau le Sir Darrell Clark. Tusi sai, ono le mawhaile ona tula i luma o le whamsinonga i le neiva yaso, i le toe vala wina leo le mata upu whalea lili. Numero tasi, o le mata upu lea i pe ona whaatulanga i whafonga ina mai ai, ia le whai unga le whamsinonga, mō mōli mau ele mawhai ona usta ia le polo inga le whamsinonga, e tula ia i luma le whamsinonga o so ina le mata upu tautangi whainga pangota, mō le tu malo whalea lili numero tasi. Pete iane, i le walawina le nei mata upu le whai unga le nei vai aso, e toa fitu i la tau, e le mawhai ona tula i luma le whamsinonga, ma ua polo ina ai e le whamsinonga ia tusi sai, mo i lantou e ala le usta ia le polo inga whamisnonga e tula ia i luma whamisnonga o le whai unga neiva i aso na fuafua e tu ina mai e le whai unga
whaamsinonga e tu sai mana molianga o content of court po le leu sta ia po le inga whaamsinonga piti ane o le ua whaatulanga le whaamsinonga le asusuma 5 le masina 4 Julai e tu ina mai ai lana whaipunga ua whailoa le minister o tinam ta mai tai nu umang so tai o le sa nga whatau di maina le poloketi o le se lau di masfulu ta la o le toe fo i o whanaua onga e tu sama le se lau lua sumari iwa afe lua se lau ono sumari fitu le fo i o le tulu na mawaina lea whaamdianga o le se lau di masfulu ta la o le back to school po le toe fo i a onga le whanau tu se le male iwa suma 5% e tu se le male lua suma le iwa miliona ta la lea na whaaluina e tu sai mane whamatuina atu o le se leni se lau di masfulu ta la mo a inga e feso soani ai mo le toe fo i o whanau a onga ua whailoa le fionga mo e whawawo Julius Tafunai o le minister ne o tinam ta mai tai nu umahangu so tai o le aso muni muni o le masina le nei aso tolu se fulu o le awha amuta inai ia lea wha moe moe ai mo ila tau o leo o te talo mai le fionga le minister mo ila tau ele i maua ina lea wha manianga e au ona wha so tai o fisa o whono wha vai i tu malo o lo wha mautu ma pāno tai ma resi talai mo le wha matu ina to lea seleni ai le mai a le aso tolu se fulu le masina ne yuni le wha moe moe wha ngata inai le wha manianga ma le tātou tala mole mole ua whailoe le fionga paunga tala lei paunga o le minister su etusi e te le se tūlanga o le fesilingia le reporti le sa whaatino e le company mai whawhato Samoa le na lato su eina tusi o nise poloketi te tele le malo a o tūlai mai le vahanga whawhai le HRPP sau noa le fionga le minister o le whamoe moe na tu ina tuai i company mai whawho ina ia awane ia i se tūlanga e masalo mia pe fesilingia ai ia le tūlanga o tātou lava su etusi o loi tutomu lava o lo tātou no pita iane le mai ai o na ilo ilo le komiti ma mawai sa ngā lulue nisi o su etusi tutono Samoa ma le company o le sa tu ina tuai le ngā luenga mo le whaatino ina ona la nganga malo sa fa mai te mai vainga lea ia awane ia faina i nisi loko ona popole melo confidentiality ai mesial independency o nala sa le awai ai le mtanga luenga o ile faputonga o le sotusilia Samoa ia mesi foi o sotusia Samoa i le vainga le forensic audit ina ua tuinatu i tuato Samoa le fasala launga ia i fama monga tuina mai e tolu company salato tawofo mai avele vaenga ile na tolu sa filifili ai lo company ia fama luatu la ule taua le ngoa ona pe saunoa e tauna channel lo na winga ia ola si le fiel company la fa fonga e sa tunatu le company le mai New Zealand ia so ino tusi pita yana lo fonga fitalai ina wai lo atu ilo atu le lipoti lo involve foi nisi o tato local auditors ona winga e te lere fisingia o le independence o le lipoti lea ina wa mato so ina na ve lo le mato fautuanga ina umo mato ngalue male tanga luenga tupe ma ave lo mato fautuanga fa uia tu le fionga le minister tupe o te tau na ave le lipoti ile lo ya sili ia tanga luenga leo e fatau nu ai lo lato susu enga ma vai tangata ia e mafuai issues ia sautono lipoti ina wa tunato le mato lipoti po se taimi o mati sai lo ilo so tu le lo ia sili ma mai le lato fautuanga ile masina me le na mai le lato fautuanga na le lua ia items o lo ilo lato ai sea e faisi na te leo le lipoti ma te leo ngonga si le fia lo fengo talai ma pai al mota a me se fa fonga Samoa e tolu se furu projects sa tu natu iso tusi e lato so tusi e fa lato ngalwenga ma le na tolu se furu na le se furu tolu projects sa ma fai na so e so tusi e no tu natu ngalwenga ile lo yasili mo la lato fo ngalwenga na to e fo i mai na le lua lava project sa ma fai na lato au ili ma mai le fautuanga so tusi ale lo yasili e avele li poti in ngalwenga al investigation force o le investigation unit le tono le MOF po le tangaluenga tupe e fai lo la to ngalwenga ina ia fata unu wa ilo vainga tu mai li poti si le fia la fionga
O le lipoti lea, e sa ele li atu, o lo whapea mai so tusi. E le mawhai o na mātou whaia se mātou opinion, mafua mai, e le o lava records, o lo whātaritali whamaumaunga, e le mo mai whamaumaunga, o lo whātaritali lātou i lipoti, e tele lipoti o lo sau tonu o ngaluenga, a le ai se whamaumaunga se lipoti o atu. E fo nisi o whaka, o lo misi, tele me o lo misi i se suenga le forensic audit, e le o mawhai o na ausia, ma o lo whātaritali e so tusi, pēna lātou whātaringa ngaluenga. Ngaluenga lo whiongo whuntalai, e whaisingo ngaonga, ai aua le pole sui mamalu, o leo whanga solo, a tonu e, mai atu tātou whuntanga, o leo fua taunu umaile si item lona tonu, ea o le vaenga leo le misela, o leo fua lawa u ili ele kapineta, se isa ili, o la whautuanga o tuina mai, o leo fua whautua mai leo iesili, fo i lawa investigation unit lea, e whailara tātou ngaluenga, sa ili la tau, pe e sea o le ini wha maumaunga, pe e sea o le o maili poti e so e tusi,